Pazaram kipin akan leng tu chin mi ulanaw nulapa na chin news channel in kan indon na atu zong VAUTE Zarhlinak Thawngpang than than changlai Razam visa atlai mini thai ok Australia ram chawza ni Razam visa atlai mi phungthar ansar mi pakhat kan thai har mi a chu Razam dir mun in a mi citizen asri lo mi minung ni Australia rama khoswal atwa mi rawanga bechai zong in kumkhat lang thong thlak ding asia chun Australia ram in chwa asilai an rama kwat asilai hi kwat hlana nol nak thwa kho asi nol nak to mi chol ham pyak asalawa chun an rama kwat asi changlai kumkhat lang thong thlak kho mi khoswal to nak pol na chu midang taksa fa nak pek fear khak chesina nupa sol nak ning changlawin to le sithalo zwar te bantuk hi an si US Department of Justice ni an than ninga khoswal atwa mi chunga tukvel nak fear tlai shampol hi zatuak in somli chu zuruanga asi tia antial baby bonus athlang chang Australia ram lai mini baby bonus mudu a zarfatin nulawa kani content chi no ton mi kha newborn upfront payment le newborn supplement ti in athlang chang VAUTE March thlan khat kum thong ni le kum hlei li nu in naw thar na ngai a chun newborn upfront payment le newborn supplement hi sokho an si newborn upfront payment hi dola zanga le hlei li asi vekhata anin peklai chun newborn supplement hi thongkhat le zanga le somli le fangni le pya somli le pyanga tiang mu kho asi hi zal hlai thum tiang mu kho asina in newborn supplement chu natangka mu ning ha zaw in pek na salai thongkhat le zanga le somli le fangni le pya somli le pyanga hi azate in namu di lai ta nakha silo Australian Prime Minister Thun Malcolm Fraser anunnak aliam alun cha kum thongkhat zakwa somsri la kum nga in thongkhat zakwa somret la kum thum tiang Australia Prime Minister arak tuan mi Malcolm Fraser chu chon ningani VAUTE March nakul kum thong la kum hlenga a kum somret la kum kwa asin athi jinglai a dai nak he akan liam tak tia azungni anchim ama hi Prime Minister Gough William phwa asinu in Prime Minister atwan mi asi Prime Minister Australia Indigenous Australia mi pole Razam pol nani chawwo an ngai kho ve nak ding cha a fakpi in arak chol chang I ro nak achwa thu asi churanga chun ama party lila he ikal nak arak tong Prime Minister chan thumpe in atwan lewa atwan chwa min ha chunga hin Australia's family court hi atal Gough William ne arak thok mi thlan nakha ape Northern Territory chunga Indigenous Australia mi pol an hun ma kha kirthan nak phunglam ahun chwapi TV a World Cup kan zaw lang nang ton nak SBS Special Broadcasting Service hi ama ni chawza bop nak pekin arak thok tar mi asi chinram ma chungtlekin thi nak Haka suzonga VAUTE March thazar thum nak chunglonga minung somruk la pukwa chungtlek zot nak ronga an kalpi na hi an kalpi mi na chunga hin minung panga an thi chang hi chungtlek zot nak hi foite in akar arwang chu ngandam nak le chom pyak nak le rarin nak a umlo cha an si chun khwa chunga mipi ni ti aza in an man kho lo cha asifon Haka avoi thum nak media conference to asi Haka khwa a avoi thum nak media ipum in berwa nak media conference chu VAUTE March thlan hlei reta to asi hi conference sa Thawngpang le thilkong lam le in wanchi ismi pai trainee chawzani media le in chol chang nakhi zalong te in mipi apek na ok asi tia chim CNF le in shwe tu swikharni chawza hedai na kan sar kho na ngading cha a media le chol chang nakhi pitak te in thajang apek abepi tia achim chi Mutupi plawa karlak lam on nak poi to asalai Mutupi plawa karlak lam chu mengjale somthum le pali chung an chun chang mengkhatte long atang changi VAUPI April thla chunga chun on nak poi kan to khomen lai tia Chin Progressive Party wanchi pakhatni achim Hilam min chu Chin State General Hydro tia asi Sami Mutupi Rezwa Haka Falam Tidim Tonjang le Chikha khwa na apalpa atu tani kan than kho mi chu ma vial hi an si akan leng tu nan za pite chunga lunglom nak tampi kan ngai kema kamin chu press la mong ka si